Content ni kuat bani EFP nomor bah. Terus ni yang bani trelang buat UDP, SPD, NPP, oka SPDP, ka Kongres buat P. Mentang EKDP kalau lagi kesana buat NPP. Ini lagi kono. Kalakon. Ini song opposition. Nanti kita tahu bah kimi no buat P kim. Kenjok tin am suban kim mi. Di sepenting menin katuk ani minit show bagan mi kan news la pentip pa lesi katakan number kambiang show tanggung tahi tandai tangkat turun ni minit pat ilai bagalami no kubo news kalau siapa yang ba di UDP ke PDF lalik tanah jindasan ya ka NPP Tapi kai kejing ni kisambalang rok leki bandawa banyo sarlum kai kejing yaki mentah kai kejing ijo pi ya kata kasong haji sen balang Sempre namar pa kila khot yang ina kalian ke UDP bagadon kata ka jik persang bat monra ai ka so ka sen dulu lalai bat aga tu besi kam simla poi sunu naga jinja no jik ki armut ke mani jaka HSPDP bat menen isu o jik pa nagalian ke UDP yang ba nyem don chu number kala kata ka jik ko yo ya ta sarkar ka banyalam ta ka sen dulu ka bumut UDP yang terus ni kat selam pelat abis tegi SPDP ki MLA yo ba ki aida kong ta ba penuh ki bakin mi nak kerja jalan tu pi na try the pipet ya ka for ki ki jinja kita bersutu pada ke drama ka bakla ada konkret luai Kementar pensong hak yang persa kena teli ki sen pensong yang persa mentah ya kata tengah tip tamangi ka BBP ngila rai pensong ka lagi data mangi pensong ta yo